Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Utenga kapena anka kapena ninganavyopanzi anka mchewa hiko mpatizuku Tautenga wasikila lero uchokera muku ya Luke chapter 12 pembira mabesi yake ya 13 tizabere ngapenda na kupaka ma 21 palikani ya mushe kani ya mushe kiponso pakani ya mushe wina atapunzira Yesu Kristu kapenda kupunzira utenga wakuno kuchokera pa malemba aya. Nizaberenga muchicheva nitawi yomwe Yesu Kristu analikubalikira utenga. Mukaendelea kutoka hapa verse 1 hapa muzapeza kuti Yesu analikubalikira utenga pakati pakulalikira utenga uyu vera nizomwe zinachitika niyo bakuberenga pa verse yake ya 13 ya Luke chapter 12 na bakuberenga pa verse yake ya chapter 13 ya verse 13 ndipo mtu wakamwilo anati kwa iye mpunzizi uzanyumbale wanga agawane ndikine chuma chamasiye tepamozaji jenga wapuno na kama kuti utenga uyu kapena ula siku ya lero uchokera pa pupi ya Luke chapter 12 kutiamba kuberenga mapesi yake ya 13 tiponso nikuberenga mchicheva nikaberenga mchicheva nisatama ngato muchizungu wasanakawa tau jirina anati kwa iye mpunzizi uzanyumbale wanga agawane ndikine chuma chamasiye koma anati kwa iye muntu iwe ndani anandiyika ine ndinkale oweluza kapena wakugawira inu. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Uyu munyamata anapita kwa Yesu analikulalika ndiponso pakati pa ulaliki munyamata anayimirira nati Yesu nikuna kuti ulakulenga mbale wanga kutanikawire ine shea yanga chuma chomwe anasiya mgara. Pali babiri aba anali mukulu kuganiza kwanja anapeleka ripoti kuli Yesu kuti Yesu abwerauze uyu agawe chuma kapena anasara kunyumba anatenga chuma nokana kupasa wina. Pali babiri apa mukulu ni uti kaganiza jabu muka
akaniza bali babiri anali mukuru nyuti anapeleka ripoti kuna help kuli Yesu kuti uza mbale wanga akawe chuma chomwe mdala anasiya atenga chonse. Mukuru nyuti anatenga chuma kunyuma nokana kupasa wina simone because ngatiweza na same age sendo wanapuna na kuipa. So Bwana anataniwa chuma kuri mukuru kamba kaichi mufana anali kusakira help kupeza wina wakutala kule na mkuru anasala kunyumba kutampase ko share yake. So takwilizana anali mukuru nuru anasala kunyumba. So nikuna kupasa chapa mutu cha mtenga wa siku yale. Chapa mutu cha mtenga wa siku yale na chakuti ni ndani omwe azauza mkuru uyu kuti agawe chuma. Amakeni ni ndani azala mkura na mkuru kuti agawe chuma. Simuziba ati tizamuziba 21 itapa mutu ni funso pragamati ni ndani azala mkura na mkuru uyu kuti agawe chuma chamasiye na Yesu nifuna share yangu. Tikameleka malemba kutaka ukakuta wanyama takuoneka wanalitu mtara hapa mtara si ya chuma chirasa mkuru uyu anatufanya wanga suza iwona chuma chose domenya sana mchanga ile. So nikanili verile mchichema so na chendere pamo so na chikare na clear picture. Ndipo muntu wakamulo anati kwa iye upunzizi uzanumbale wanga gawani tigine chuma chamasiye koma anati kwa iye mutwiwe ndani anandiyika ine ndinkale oweluza kapena kugawira ino. Ndipo iye anati kwa iwo yaganirani muzitsungire kupewa misiriro uli wonse chifukwa moyo wache wa muntu sulingana ndi kuchuluka kwa zinthu zache ali nazo. Ndipo iye ananena nawo panizo kuti muda wache wa muntu wina wa muntu wini chuma unapata wino. Wana wa Mulungu chete mizani kanili hapa uteka wasimele usiwa mtara koma ni wapu mtara anapa na asili ya chuma bali ponse pomwe akupa mtara first born ndiye ama kawira chuma kubafana baki. Tikwiza nati wakutana wanasiya ngombe 30 tulibata ngombe 30 iwoteka kwa 5 iwoteka kwa 4 iwoteka kwa 3 mzima iteka kwa 4 isasa izanga wamelezana kutile na kugawana kwa chuma hichi agaende mkoti na lakura ile besti bomba
Bible inalipokamata kuti wa mkuru kutandaza ti mkuru papa njani ndiye afunga ukawa chuma. Mata huyu mnyamata nizima ikatini kukote anaenda fruto inalipo nilakuti sana peze heo tu kuma kazi anaenda fruto ilipo sana peze heo wanaamuru kupauteka wale ufuno kusaka nifuno kupuzisani kuti Yesu achoka pautenga tiechilingo utenga unalembeka mumalemba aya lomba Yesu awa pwanji pakani ya chuma chamasiye. Tasura imunyamata popeza sana peze heo ya kutatenge shea yake anali kusakira heo azunguka pina kulikonse kwa china chitika njani okutambiza munyamata ulikuti apeze chuma kapenda shea kapenda chikao cha chuma muchuma ya batate wake kunalipe anapenda Yesu kuti kuli mupunzisi uku mupunzisi uyo atambiza bambiri ole marama inda wasaona waona wakate ipona munyamata anagonyamka ku nyumba ndiponso anaenda anapika kome Yesu anali kupunzisa utenga. Yesu apunzisa utenga fruto inalipo niyakuti munyamata huyu naye anali na fruto utenga wakaupika kunukwina somame munyamata anapita kwa Yesu anali kudalikira utenga. Yesu amenya utenga teni munyamata apwera fruto inalipo munyamata anapwera anali na fruto romwana linalo nilakuta nali kufuna heo kuchokera kuli Yesu kuti apite akalamkule ndi upale wache kapenda mkuru wake kuti amuuze kuti iwe chuma ingachafa mdani siwa matenga chuma chochose iwe weka taona ni mnabatu bambili kukala ndiwe firstborn tenga chuma chako ukawali ukalie bolena kuti dabebe watiko benefit watieko ndiye punto chape inalipo manja mnyamata kama kudana chonchuma utenga because pomwe Yesu analikudalikira vuto inalipo ni yakuti mavesi yanalikupaka anaona moga azasiriza manjimanji kasi mnyamata wakaenenze kutika tanga kulalikira so mugaziende mushimika mulodi akula arabikira utenga muzafika pamumana pali chini chose chokwa apika hapo muzamkala pasi kwa mkuyu alalikira utenga pali pose pomwe wapita akangala kwa mwara eba analikudalikira utenga manja huyu anaza analina puto ya kutimsogoleka service kakasiya chape niende nilo nchini kutora kutamsogoleri mwanalikira puno pati nina problem wewe ninayo ya kuti mpana ali kunyumba huko anateka chuma chonse kwa manipepa kuti upite mukarakure naye mumuuze utani pase kwa share yaka denima ya kitwe ya Yesu munyamata yanamubabisa mutima ukaona memba akwera muchechi kapena muntu akwera muchechi kuzamba utenga omulalikira si wose omwe abamaza kuzakala mu benchi kuti bampe utenga ali wena tabaleta bali na vuto yakuti asala mkura na mkuru ni ndani kutalipase kwa chuma
share yanga. Mnyama atanafika Yesu nipo na mwamurena mbale intetu choo na mtara na koma mtara na chuma cha mbili vuto lilipo ni yakuti mbale akana kunipasa share yanga. Tusa yanga ni yakuti atala nkula na mkuru huyo ni ndani. Peni Yesu akungata bebao alipakati pa utenga msokole alikumenya utenga mnyama tanembekeza kutaka exercise patient kwembekeza hata kutaka utenga susira hata kwa service sisira hata kwa utenga susira service watu wako boka parasta rango yimirira chape kutemso kole hodon usokole mirina vuto weni nayo ni yakuti mkuu wanikanira kunipasa utenga mkuu akana kunipasa chuma mkuu akana kumpa zomeni kurakura koma ndata kutarakura ndinu napita nazunguruka kuna koti naenda koma mkuu huyo siwakwanisa kumuchivya naenda kumayatasi mkuru huyo siwakwanisa kumuchivya akwilira chuma chamasiye koma shea yanga nifu sokusokoleza kituteko hodo kutenga tiende mukarakule kona mkuru yanipase kwa chuma changa penima yankidweya Yesu yanamubaba mnyamata because hope ya mnyamata inalipali Yesu kuti asantandiza. Yesu anayaka kuti iwe muntu ni ndani anandiyika ile ndinkale wa chuma chamasiye pakati pa wasadaka wakamera wangu kumusana kuti members mandi wanapaka ku church party gabwere don't worry wasakira ora kurana mkuu kuti watendeko mbaya ya chuma cha mini mtana nasi iwe anandiyika ine kuti ndinkale wa chuma pakati pa ndani sindinanze kudzaka wa chuma chamasiye pakati pa ino kaya ikati mbale uyu anapitiliza kumva because atayanka chape ayamau Yesu kuti ni ndani anandiyika kumkarauka wa chuma pakati pa anapozina nopitiliza kwenda kuwauza parepo iyi taonani kunali uyu mutara wa chuma cha mbili uyu mutara anali na munda wa bwino uyu munda unapeleka ichi chapa tena anakorora hata korona zomana korora sinapakisa vana wa Mungu silifu na msobe pa kutenga uyu nakapa kutenga ni waupumba Yesu achoka kuyanga futo la mnyamata huyo kuti anandiyika kukala oweluza pakati pa inu ni ndani. Wala isi mnasirizane na mpale wako kunyumba kwa mineo atasiriza champe kama na mnyamata huyo analeta utenga umanaleta anapikiriza kulalikira robamba utenga umanamba kulalikira unachinja anyamata mwaibera vuto yabera na mnyamata huko madisciples wakuti taibera hakuna tangizo because mkuu wake amjanda chuma chote then Yesu apitiliza kulalikira kamba kuti kunali mnyamata wina wa chuma cha mbili wopusa uyu mnyamata uyu analopusa ngako because anakorora ichi chaka pokuja pambili ukakamanshava analina mabati yose yapendeka ukakamba milisi analina mabati yose yapendeka ukakamba mapira analina mabati yose yapendeka ukaenda kumbuzi kung'ombe analina mabati
bati ikichaka ili siku lomwe linafika uyu munyamata anapwanya vimpaka vakutara na kumanga vimpaka vanyowani na kutenga kuikamo chuma chake. Hata ikamo chuma chake kutana imirira ingati kukwera pachuru hakwera pachuru na kumenya mara yake kutandauza kuti zikomo mara yanga mzimu wanga waputa lero because chokutya na chuma chapakiza. Mvautenga uli hapa uyu mwini chuma wopuza pomwe anasiriza kuyika chuma chake muvimpaka anati muzimu wanga kuputika kwa sila chokutya chiliko throughout zaka na zaka uzanga kungo kuja ingati mukumba momwe ili kuverengera Bible pano anagamba kuti muzimu chokutya chapaka atasiriza kukamba aya mawu vyenye mungelo wa Mulungu anati kwa iye konzeka because usiku uyu Mulungu achosamo moyo mkati mwa thupi lako. Iwe muntu wopusa, iwe mwini chuma wopusa, ukonzeke because Mulungu achosamo moyo usiku uyu mkati mwa thupi lako iye. Tinalengesa kuti uyu muntu auziwe kuti ndi wopusa Mulungu achosamo moyo mkati mwa thupi lako ni chiyani. Ngati tiyendera pamozi muzali aka question iyi. Tinalengesa kuti auziwe kuti iwe muntu iwe mwini chuma ndiwe wopusa konzeka because usiku moyo uchosewa mkati kathupi lako. Tinalengesa kuti Mulungu amuuze mawu aya uyu muntu njani. Na kuna propino nsogolera kuna propino. Umuntu azokondwerera zapasi kola pasi. Osati za Mungu. Nasoro baye zebekeza takasiriza. Ngama zapasi. Sijoda tike. Zamina radi. Pena mchikuchi bwana. Mfuna aliyenza akavepo. Berani nilipenge pesi. Ndipo iye ananena nao fanizo kuti muda wache wa mtu mwini chuma unampatsa bwino. Ndipo anaganiza mwaleka na nena ndidzatani ine popeza ndilipe mosungiramo zipatso zanga. Ndipo anati ndidzapatsula nkhope zanga ndikumanganso zazikulu ndipo ndidzatsungiramo zinthu zanga zonse. Ndipo chuma changa ndipo ndidzati kwa moyo wanga moyo iwe uli nacho chuma chambiri chosungika kufikira zaka zambiri. Tapumulatu nuutye nuumwe nuukondwere koma Mulungu anati kwa iye opusa iwe usiku omwe uno udzafunidwa moyo wako. Tinalengesa kuti Mulungu akalipe amuuze kuti moyo wako uzafuniwa usiku wamene uno ni chani.
ndiye question ya mwezi na chikango yanga hapa tenga wasiku ya leo tasiriza. And he said unto him, man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Verse 16. And he spake a parable unto them, saying, the crown of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will put down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, so thou hast much goods laid up for many years. Take thine easy, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? My question is, why Mulungu anauza muntu kuti iwe wobuza moyo wako zafunika usiku? Kabisa kuno kwino kabisa kudia unalikuwa minoti. Yeah. That is so great. Oyo mnyama atanakorora zambili. No soma posbika. And then anayimirira nolagana chuma kinapakisa. Anakama kutini zapasura kope kapena vipaka kapena mabanzi. Mutima banza yemetima mwinati. Vipaka mweti masungira mapira na mizi. Ni pasure pakutana ni mangevanyo wani vikuru. Mwaza sungira kwa mwana korora. Mungu anamutarisa indetu. Anteni atasiriza kumanga hivi tunakuika mu vitu vake. Anayimiringa nokamba kuti. Listen now. I want to read. Ukutambia sema mimi. Atasiriza kuika. The man started now speaking. And I will say to my soul, thou hast much goods laid up for you for many years. Take thine easy, eat and drink. Rejoice, celebrate. This man, after speaking, then God said, you fool, mzimu wako tufu na usiku uno. Chidarengeza kuti Mulungu afune mzimu wa uyo mnyama usiku jana. Okay? Babrother wakamba kuti uyu muntu anakongesesa zapachalo chira zawo Mulungu. Penango, why God said you fool? Right, aenda okay. Why Mulungu anakamba kuti you fool? Tonight your soul will be required back. Why Mungu anakamba makote?
ndiwo muntu opusa mzimu wako tufuna kuno usiku. Why Mulungu anamuuza kuti iwo ndi opusa mzimu wako tufuna? Ndiye veni kuna kumvera kuli. Beam of grace. Come on. Then I'll go to. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine easy. Eat, drink, and be merry, be happy, celebrate. And then, but God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Anasokoneza kugamba zaka zambiri vokudya ebisibizasira mubusa tinyeba utenga andi tikasiriza apa utenga wasira. And he said, This will I do. I will put down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat and drink, rejoice. My soul, mbatatisi, hanisi, mapoteto, mbwe, mzimu wanga lero uzakuja. Ufuna mapumpkin, chiriko chimpaka cha mapumpkin, watermelon, chiriko chimpaka cha watermelon. Mzimu wanga usavutika, uzadya, kwa zaka zambiri, uzakuja. Short time, Mulungu arakura kuda, mzimu wako ndio umenifuna kuli. Reteko, anasokoneza pati, ulimunyama. Wow. This is interesting. The word of God. Inde Mulungu anamtalisa. Inde mvura inaroka. Anakorola. Kuna limenyoni zangu zije mapira yake kapenda ntete. But after akorola akamba kuti chuma cha pakisa. Nipinati kumbukire kwa milemao aya yachoka. Charengeza kuti Yesu alete iparable chake. Kunali munyama ataumwana linapera na vuto ya kuti mpale wanga akana kunigabira chama. Chuma chamasiye chomwe mdala. And then Yesu aleta parable ya kuti taona ni uyu rich fool. Anakorora adasiza ukorora ayika mchimpa. Anayimirira mukamba kuti mzimu wanga usafutike. Choko mutia kiriko. Zadya day in day out. Zaka zambi. Mzimu wanga usafutike. Choko mutia kiriko. And that time yamene hiyo. Naye Mulungu alankula. Mzimu wako nufuna kuno. Amuye mpuna mzimu wanga kuja. Mzimu wako ndio umenifuna kuno. Yo ngasari. Sina mdara anasokoneza pati. Kila nimesema Mulungu mzimu
mukamuletera vuto lote akwera kuzayanka mumwe anayankira mnyamata kuti anandiyika ine ndinkale jaji kapena oweluza pakati pa inu ni ndani. Mistake yomwe anapanga mbali ni yayiko. Ndiya mistake yomwe ipangiwa na abale siku yayo. Chito sinipeza chifukwa kudirimbe nchito ndine roho. Leka niende kuchechi akanipemperereko Mulungu azaya akadiponso chito nzayipeza. Kuchita kwa manisebenza kulibe promotion. Nikaenda kuchechi awachite kuone kama promotion favor yalipo. Lekali niende kuchechi kwa Mungu nikarangire kwa favor ya promotion. Napatira kudara bana nilibe mu nyumba. Ninamba wena kuti pomwe banaenda kuchechi yawachite wanakwanisa kupeleka mwana. Jara pa nyumba yanivuta koma kuchechi kwa wachite kumbezeka wakakupemperera mapisi weke yamba kupera utasemeza kupasa kwa kasaka kawa waje. Funzo yanga ni yakuti uyu omwe anyamuka kupita kuyenda kukachisi kuti apeze nchito ukamufunsa kuti chalengesa kuti ubwere kunoza sakire nchito chani ama kamba kuti vuto yachokera pale. Mwana wanga madimoni yamukuta everyday alinu lekani umpeleke kuchechi abusa akamgwira mwana madimoni yazata. Lebo mfika kuchechi komoko abusa waburukuza kuti anani ndimo munaniika kuti ndinopisha madimoni ba. Abusa usakamba kuti ndinokwati wana mzimu wa Satani zima mimi. Tiye tikame reality wanyamula mwana wako agwibima na madimoni. Abusa mwana wa abusa wapeza wanalikira utenga ulipakati. Momweni lalikirira pa. Neno wapuza kuti hold usunge pande kumenea. Anani ikaile kuti ndino wacho sama demoni ndani. Lalikira utenga wa Mungu. Munyama anaenda kuchechi. Yesu alalikira. Service sisira anamustai kwa imwe wantu mubusa msogoleni. Mkuru wanga akanapasa chuma. Kambaliko nina yeka anipasa kuchape share yake. Neni Yesu akamba kuti anani ika kuti ndinkale oweluza pakati pa inu na chuma cha ndani. Nenda aleta ntano manja aleta parebo hii ya kutivani uyu mwini chuma unopusa pomwe anachia. Anakorora pambiri hata siriza kukorora pambiri ka. Anayimirira noranga anasanga ti yes Mulungu andarisa. Nizachita chani na chuma ichitapatisa. Nilieka akamba kuti I will speak to my soul. Nizarankura kumzimu wanga. Mzimu wanga usafutike mapumpkin yaliko. Mzimu wanga usafutike milisi ziliko. Mzimu wanga usafutike mbatatisi ziliko. Mzimu wanga usafutike mautameloni yaliko. Uzadya zaka zambi. Then Yesu akwenda kuzaka mabuti mzimu wa meloni yo uwenifu. Uona munga era ya uyu ya mata inanipati. Wai kama kuti ambiri azipusa banga baba chita hodo ni kali ya Mungu ndiponso nopita kukagawa chuma chamasiye. Sina likuziwa kuti uyu mnyama atomwana rukagawa tumbale wanga ntana chuma kunyumba huko. Kansu kaberenga marenga bulopwino uzapeza kuti uyu mnyama atani Satani. Uyu mnyama ataita represent ndani ni Satani. That's why umpera kuchenji uzasaka
na promotion because kama ukichisata chinankara hapo. That's why usakira mumwali kila utenga kuti uyende bakupemberere because Satan anakugwira. That's why uyende muchechi mukasakira mapempero kuti upeze chambevo kudya ndiponso udye. Then Yesu akamba kuti anandiyika ine kukhala oweluza pakati pa inu. Kazi vana va Mulungu tikanyamuka kunyumba kupita kukachisi chomwe timabwerera kukachisi ni chani? Kuzava mawu, kuzavumbulutsa Yesu mukati mwa moyo watu. That's why kuna kulibe fire for fire. So esiti kuti vai ukapeze promotion. Yesu anakana kupita kunyumba kukagawa chuma cha mnyamata because chichuma chapazikora pasi. So Yesu akamba kuti anandiyika ine kuti ndinkale oweluza pakati panu chuma chamasiye Ndani. Then mnyamata hope yomwana linayo kutawa pasira nikaenda kunizawina. Anarowa yeyaluma. Anapira soma yoyuma mumazi. Siziva kuti Yesu wanapikiriza kulalikira utenga manje wao yurichifu. Nae indetu ni richifu. Opusa. Why? After kukolora na kuika za kudya zake mchimpaka. Anatenga Bible na kuyimirira kwemba kulalikira. Anakulalikira chana. Anakulalikira kumzimu wake. Kugwira mzimu kwemba kupachika matatizi. Fuso yanga ni yakuti kodi mzimu umacha tomato. Somebody, I will say to my soul, rejoice. Zaka zambiri voku jambatati simaota meroni. Why sana kambe kuti mara yanga tupilani celebrate uzaina disiye. Chili chonse chomofu na chiliko. Aya kuyimirira na kukamba kuti muzimu wanga kwa zaka zambiri for the first time uzadia. Azadia chani muzimu. Mapoteto, pumpkin, milisi. And then Mulungu akamba kuti koma iwe muntu ndiwe opusa so. Na kundalisa na chuma ukasiriza. Uyamba kugwira muzimu kupachika matatizi. Kugwira muzimu yamba kufidinga hayi. Zitonsa bwino. Muzimu nufuna ubere kuno usiku. Tiwone kutaza bya matatizi zako ndani. Kazi dia utenga umolalikirwa panja pa msokole. In the name of Jesus, this year you shall see your promotion. Hey, nalikuona monga tikalalikira za umurungu ni za kuuzimu. Kazi, vantu walibize wafidinga, physical food, ufidinga uzimu. This year you shall drive, jump and say, I receive. Funzo yanga ni ya kutikodi muzimu uyenza. Don't worry. Kanamba kazapaka this year. Zamba kuchaya formula eva sebenzisa. Wazatu wa oshita. Pange tu magazini kuiki pamoja. Aliyeza zipita kwa aliyeza zipita. Tizambo kama tani kwa mweti pita. Because tikakamba kuti watu kulimemba tatizo. Tizakupuzisa yes. Sawa.
mutupo lekondera sambizi. Uyu mdala anasokoneza, uyu mdala analalikira, utenga wake vuto inalipo niongeza vitu vili fiziko kumuzimu. Sebe unyama denza anabwera na complain yakuti mukuru wanga safuna kunigawira chuma analipo time yobo utenga unali kulalikiriwa. Sebe anabwera na kwenda makirema chuma futu. I don't think so. Because sebe anaziba kuti kazi chuma chapano kazikola pansi kulipe komwe chingakupeleka. Because sosiri tepe kuigura gari moto yako lero so yaseruka ifika chepa nyumba msekerera then mdala akamba kuti wow congratulations mwagura Subaru lero kozekani msokorero usiku uyu mzimu wanu aufuna mu zakamba cha tidali nawo tenchi kumbukire za mwana wasa. Former president was anapera kamili is ready. Analipe chuma. Noti kungala tapena chuma. Kungala mfumu ya mazimu. Uso yanga ni hapo. Anafera mno Mzambia. Hapa na meeting so atienda msamiti. Ile kuiji msamiti. Short! Alikuwa amekuja kani ya kosa. Amsokolero wabira kuna meeting. Zimu tupo na mpeleka. Iya mosa mtengera kwa chaba waenda wakaenda tena kupanda. Huyu mnyama atanaleta complain ya kuti sasa unaonekana chuma changa. Samba nanga utenga. Unalikiriwa kusokoro kuna Mungu. Kulitaona kasiriza kuika mchimpaka. Analikira mbusi. Yes, I will say to my soul, rejoice, food is bread. You will eat. Anakuuza kuti mzimu majamu ndani. Ingatuzi wakuti mzimu suku jamba tati. Why are you still running after this this you call prosperity gospel? I receive my favor. Lero nalandira and chokera pa mzimu robinkale bwanji nizakubula chomweni kuno. Question yanga ni yakuti mzimu ukudya venango wanapera kuchurch na mistake yomwema babisa mtima sometimes babusa spiritual wife spiritual husband anibuta bus nikuna mnizazike manja naye mbusa nikoka yauti sisi donsa budu kwini asiri za vikwati bale fire spiritual wife na mpi sure wasenza chikwati cha Mungu. Waisunga kambe kuti kuli mzimaya ama nirepinga kuturo nikabota osakamba kuti wife because wakamba kuti ni spiritual wife ni mkazi wako uliwapa sawa oneka chepa tama kweli then upepe era yo imankara iliko msokole nalero soka enda mapepero upeza mapapa baita prophesy inaona spiritual husband papa nifuna mchose spiritual husband yani vutisa ukakamba chabe kuti spiritual husband wavomera kuti why sunga kama kuti spiritual man I don't want it. Vantu vavuta siku yake vaona monga Mulungu amekezera kuchitiwa address na muntu omwe analenga paziko rakale sivanziwa kuti he is all knowing God aziva vonse. What are we supposed to do? Is to worship. Then lero vantu vanyamuka
kuti nifuna kunyamuka nyenda Zimbabwe. Manje nakuzibise na Satana muloti achoke. Because vana vakalima moto. Nifuna kuti mumuchose munyamata onyende chile mwamutendelero nikuereko. Then Mulungu manje avomera uri paulendo mwana wanga kati. Nizasebenzerapo Satana nizamuchose paroti. So that uyende na mutendelero. Then basi muloti accident. 50 passport bafu. Then muntu amene azanyamuka futi. Kai Mulungu anamuchepesa kumwika pa umuntu. Wakuti ngati sina mfidini information kulibe kumaza sina. Mulungu wanga ndiseta kupera tasala kuja siku ya leo basi yagwa huko. Then Mulungu asisimuka. Basi yagwa kuti paka pili. So chachitika 50 wafa. Satani aononga kumadulana. Then Mulungu adaba alikuti Satani. Iwe Satani mchanja chitika. Then Satani naye avomera kuti mwenze mwagona Mulungu. So na wakudubura wafana ukubaba. Ni bwezera bantu wanga kuno. Oni zabareta ni zabareta. Bantu je mumwe baganizira Mulungu je mumwachikira upareti. Nifuna kujya Mulungu. Simizi wakapenda muri poison muro muri. Nifuna mchitenye terrorize bose omweni. Sibaziba bantu kuti Satan anaringe wana Mungu. Satan amakamba na Mungu. Oziba iwe pomwe ulira umakamba kwa Mungu. Umakamba na Mungu. Ukamba kwa ndani? Kwa Mungu. Bae Satana sakamba kwa Mungu. Satana kambisa na soka. Wachoka kuti Satana. Nezongo zunguruka pasiko la pansi. Kotuwa muona mfana wanga Job. Ata anamuona uyo omwe munatetezera na rupanda mbarumbani. Akuko ndani kaili munamuchingiriza. Yona mabosa hiyo. Nivomekeze kandi ndimugwire umuntu aza kukana. Conversation wakambisa na so. Ukalenda Matthew chapter Matthew 4, if I'm not mistaken. Umpeza alimpili. Yesu alipafasti. Chabwera chisata. Ndara mlimu. Moneka makomo njara. Simunga santu sekoche kamwara. Ukare mkate. Unambera kwa Yesu kama fire in Jesus name. Satan so that ukambera tabeso akamba so Satan bamera hapo nishayumira. Unambera Yesu atakamba wewe yote. Get out Satan from me. Iwe ukuna nisabise chimora chikare break kitu. Mujika mzangana. Kaende. Then ndiye tunaongea Yesu kama iwe mtu safu ruka na bread muunga nizira utapoona tena bread. Nina kama nizina iwara sorry. Bwera ni papa kwamba mtu anachukua kitu kwa siku ya kwanza. Mtu akutie. Abomera so Yesu taenda chuo. Pembeza chake. Chozi chake. And then Yesu akamwambia iwe iki chuma ndicho Mungu kuna mpembeze kana. Akutie. Mukate kuchinja zero. Mungakwanza kujumpa hapa. Masali mwakamba kuti Vangelo wazabu kugira ndipo somendo yanse kita mkabura kwanza. Vangelo wazabu. Amerenga Bible Satan Lucifer ali na Yesu. Then Yesu akamwambia iwe suna imerenge ku Bible ambe. Suzu kuti Bible futi ndio kamba ile ndio masali. Suzu ati Moses andaka mkusa ese Mungu wao.
wali kumulisa Mulungu wako Satani. Then Satani aziva kuti yeye ndio Mulungu wangu ndikatitoke kuti banasiya. Funso yanga ni yakuti ndiye muntu asarawo omwe unyamukira na mavuto yako kuenda kunyuma. Nali kuona monga John chapter 17 akamba maso. Andifutu kabelenga John chapter 6 akamba kuti you shall know the truth and the truth shall do what? Shall set you free. Jonadi ni ndani? Ni Yesu. So ukamuziva Yesu kotuza yamba kulira kuturo muomba lilira au tulikone ni chani kuna narudi wa chakuruma ni chani uliweka pale kasu kaziva chazona chima kunazura iyi system yomomba nyamuka kuyenda kumapepe chikubwa cha kutu kuna waende wa casting out chima uzi na mabuza ukamziva akumasuka because ankakati vantu vaona monga Mulungu amagona ngatiswana mpase definition then Mulungu saziva iyo ntawi inali kuchitika kudala. That's why muri John chapter 14 ugamba wele kama verse yake ya 7 or 6 kwenda kwa basi. Uzapeza kama kuti nikoteka ine niende. Kuti nkoso yomwe atata na kulotezani ize kwani. Uza uli time yomwe Yesu anali pasikora pasi pa. Ndiye time yomwe watu wanali kufunika kuti bamuchita address even no. It was not necessary to address him because ingatari ku Samaria ku Galilaya wasala wakufa then at least bamutumira ko phone Yesu kuno komwe mwachoka kuna mavuto yasia ndio unaona Martha au Yesu kusema unali kwa sababu sana because in the time Yesu anali pakati kaife bati leo Yesu sali pakati pale. Yesu alikati mwaife. Ndiye slogan inasara pa synagogue choto condition ya kuti God with us. Emmanuel, God with us. Pari vintu viviri vosiyana wana wa Mungu. Mulungu mkara pakati pale na Mulungu mkara pakati mwaife. Ingatali pakati painu so angaendeko kumwasara mweka. That's why uona ali mboti so akonza kugona mwasara mkufa na wewe mwamusha mbuye tikufa auka mkufa so unarida kugona apemperera wewe.